Merhaba, Aynanay'ın beraber masal dinlemege isteysin mi? Aysa, gel dinleyik. Чепче ақында масал. Күндердің бірінде yumurtadan Чепче çıktı. Чип, 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 aşamağa isteyim, dedi Чепче. Ana tavuk ona yem verdi. Чип, 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 su içmege isteyim, dedi Чепче. Tavuk ona su verdi. Чип, 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 gezmege isteyim, dedi Чепче. Yaxşı, dedi xo'roz, tek uzoqqa ketme. Чепче onun lafını dinlemedi ve uzoqqa ketdi. Anda ona mısık rast geldi ve Чепчені aşamağa istedi. Чип, 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 ana, baba, yardım etiniz, kaçırdı Чепче. Tavuk ve xo'roz çapıp gelip mısıkni quvaladılar ve Чепчені kurtardılar. Bundan son Чепче ana babasının sözünden çıkmadı ve uzakka gitmedi. Nasıl güzel masal? Ya sen beğendin mi? Sen pek yaxşı dostsun. Masal dinlemek için tekrar görüşeyik, yaxşı mı? Maqtanchoq Ayuf. Ayuf torg'ayni tutqanda tilkiga barib maqtanayim degan. Tilki Ayufning og'zida torg'ayni ko're, ama Aselet ondan so'ray. Ayuf, do'stim, og'zingda ne bor shu ya? Ayuf tishlarini siqib, "Tirg'iy", dey. Tilki, "Ayuf, do'stim, qichirib ayt, eshitmayim", dey. "Tirg'iy, tirg'iy". Og'zingni ochib aytsan ne olur ya do'stim? Ayuf bu kerasi og'zini to'ldirib, "Torg'ay" degan. Og'zidagi torg'ay da uchib ketgan. Pek faydalı, nasihatlı masal ekan. Ya sen masal sevesin mi? Aynanay masallarını pek seviyor. Masal dinlemek için tekrar görüşeyik, yaxşı mı? Ağlavuk bala. Masal. Bir zamanda var eken, bir zamanda yok eken. Belki de şimdicik yanınızda oturadır, ağlavuk bir bala var eken. O anasının da babasının da sözünü dinlemey, sabah gözünü açar açmaz gününü ağlavdan başlar eken. Az mı keçe, çok mu keçe, günlerinin birinde o balanın göz yaşları bite. Endi ne yapmalı? Ağlamak için göz yaş gerek. Bala evlerinden çıkıp gözü bakkan tarafka yürü. Az mı yürü, çok mu yürü, bir özен yalısına kele ve kumda ağlap yatkan timsahını görüp, "Canım timsah,
көз яшьларын маңа берсе, дей. Я өз көз яшьларың қайда? Деп сорай тимсах. Чоқ ағлаған едім, өз яшьларым битті. Сен өз файдаңа ағлағандырсың, дей тимсах. Mesela мен алайық. Мен ағладым ма, демек біреуні алдатып ютачам. Жоқ, дей бала. Мен шай, себепсіз ағладым. Ойле олса, тез-тез мындан кет. Жоқса сені де ютарым. Бақ сен оңа, көз яшьларымны боштан құры төкмек үшін бережек екенім. Бала тимсақтан қача-қача кесілген аққайын терегі янына келіп тоқтай. Аққайының күтігінден дане-дане олып көз яшьлары тамайды. Аққайын, аққайын, көз яшьларыңны маңа бер, деп ялвара бала. Амма аққайын да оңа көз яш бермей. Кет мындан хайырсыз, дейо. Соңра бала yüksek қыр төпесіне тырмашып, қолларыны бұлытларға узатады. Бұлытлар, бұлытлар, маңа көз яшы беріңіз, деп бағыра. Көз яшы саңа не үшін керек олды? Деп сұрайлар бұлытлар. Ағламақ үшін. Айса кет мындан. Біздің көз яшымыз яғмурдыр. Яғмур ise инсанға файда кетіре. Оны саңа боштан-бош ағламақ үшін бермеміз, дейлер бұлытлар. Ағлавық бала енді не япажағыны білмей, дағдан бір десте чечек еғіп евлеріне қайта. Анасы ве бабасына башына келіп кечкенлеріні бірлей-бірлей айта ве «Бірдан афле ағламайжам» деп сөз берем. Насыл дейсіз балалар? Doğru айтты ма екен о бала? Бек мерақылы масал. Я сен бегендің ма? Айнанай масалларны бек севе. Масал dinlemek için tekrar көрішейік, яқшы ма? Сансар ве түлкі масалы. Бір заманда бар екен, бір заманда жоқ екен. Ұзақ дағда бір түлкі яша екен. Түлкі дүлбер, қуветлі, ләкин сұқ-сұқ түшлері ағыра екен. Күнлерінің бірінде түлкі дағы бойы вайвалап кете. Оңа yolda Сансар чақрас келе. Селям алейкум, үрметлі түлкічік. Алың насыл? Алейкум селям, севімлі Сансарчық. Алымны сұрама, өзің көресің, зорнен жүрем. Хайыр ола, я не oldu? Бұты шақрысы жанымны яқты. Kaç күнден берлі чекішем, içi бір ilaç yardım etmей. Vay dostum, dişlerin temizlesen, ağrısı tez geçer. Ya nasıl temizlemek gerek? Diş pastası ve çötkünün. Aklında tut, akşam dişlerini temizlemesen, aş parçacıkları dişlerge zarar getirir. Sağ ol canım, sen öğretken gibi yaparım, dedi Tilki ve Sansarчықнен sağlıklaştı. Bek meraklı masal. Ya sen beğendin mi? Aynanay masallarını bek sever. Masal dinlemek için tekrar görüşeyik, yaxşı mı? Benim dostum Sıçan. Benim dostum Sıçan çölde evçek yapkan. Çiçek arasında evni saklagan. Ava küresini avanin toldurgan, sepetine minip көкке ұшып барған. Аяқ машина айдап, даға бір күн барған. Ve ateşini yakıp marshmallow kızartkan. Benim dostum Sıçan denizge dalgan.
кайык менен о кезген, чагаланы көрген. Сувалты кеминен деңиз түбү энген, анда бир чоң балык менен достум субетлешкен. Сувдану болдурган, карны да ач болгон, татлы карпыз кесип, леззет менен ашаган. Күздө ягмур якса, шемсияны ала. Кактан какка сычырай, күзгө о кубана. Сыжак бир күз күнү айдай аяк машина тарлаларга барып, кышка ашай тапа. Алтын арпа жийип, көбөтөлөр пишире. Семиз мантар топлап, кышны өтүшүнө. Салкын күндөр келди. Достум калпак такты. Кардан адам ясап, хавуч бурнун тыкты. Күндүз юрей ичте алмай, акшам юклап кала. Түш көрсе, анда да учак менен уча. Кайнатны кезео, ракетаны айдай. Ветөпеден бизге сыжак селям жоллай. Nasıl güzel masal? Ya sen beğendin mi? Sen pek yaxşı dostsun. Masal dinlemek için tekrar görüşeyik, yaxşı mı? Görüşkence.